Біздің Қазандағы команда мәдениет күндері бара. Бүгін ДК Ленинада шындай концерт Муслим районы ұйыштырған. Бұл нәрсе арақы, что ли? Нәрсе керек? Бұл нәрсе? Или настойка? Настойка. Настойка. Исертәме? Градуслы ма? Ішіп қара. Ішіп қара, жаздық ме? Сен мұсlim әлі? Жоқ, мұсlimда болған бар менің. Китлерде жүрдім. Вокруг света. Барып шықтым. Білім татаршын жігеттерге. И думаю, а мен Татарстанның бүтін районларында болғаны юғайлы. Думаю, дай-ка попробую Хамсинегерге қарадым. 43 район, она физически невозможно, анда Хамси. Думаю, хотя бы виртуально. Қасында болғаны бар, но у меня Бусмеум районында болғаны жоқ. Қазір мен бұл уже считай, что болдым. Таныштым, әдегіне глава района білән, ол мені шақырды, келді. Приглашение пригласил. Ладно? Все. И нас кунакка, что ли? Ну, эти киль, она телефонно. В общем, контакты бери и давай. Bir rayonda şul kadar varmunça alıp bilmedi. Ben üzüme şunday yasadım, netice yasadım. Bütün kişiler, bütün seletli, talantlı kişiler var tik Müslim tübeginde yine yaşay iken. Eğer de benim bunday mümkünlüğüm olsa, ben Müslim yaklarına, ık boylarına kayıp yaşaydım. Бұлай ойнап көрсетесіз бе бір батыр ғана? Давайте. Неше сізге айтмадыңыз? Татарстанның мәдәни басқарасы шалағында үткәрелә битендә бу bir küp rayonlarda buralara toy keldi. Buna mesela Nurlar Nakbi Kusagani için müşendiken. Buna kalsa Müslümlükle Allah'dan hiç karışmayı. Yetkenine bu şecerelerini koyup bir işte bulgan bütün başkalarına sormak. Bizim bütünde Akboylarında, Melle boyunda halklar bir boyunda yaşayan. Ama halk şunu saklayıp bile köy tüplerinde saklangan. Elhamdülillah halk unutmuş şeceresin. Allah'ın bile bunları saklayıp Казанға да келіп түседі. У него жена, и видишь, что я тоже думаю. Ах, 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 ах,